Baby Top akoretwo gitungati 001 nitukoretwo tukiona maita maingi mwena wa a Kenya and right now kwina maundu ma politics na andu magitake sides. Baby Top athurite gukorwo mwena wa Wanjiku na muthenya wa umuthi at a time when tuonire aini a Gikuyu a Mount Kenya magithi kuria official residence of the deputy president kuria kuratuika ati money was pesa ilikuwa inatembea tu. Hena aini metekerire guthie no hena aini maregire guthie na other influential people aria onao maregire guthie kana if given a chance they will still not go. One of them is Baby Top, and outrightly ndigikorwo ndi surprised kuigua Baby Top ndagienda ona gukorwo agithie. Why? Because Baby Top niakoretwo push agenda ya things need to change, and at this point in time tutirafatara andu aria maretana kuria na gukorwo makiheana mbeca. We need issues fixed, we need problems fixed, we need Kenya fixed. Na umuthenya wa umuthi after aini acio gukorwo magithi kuu Karen nituonire auma action station somewhere around Nairobi na akorwo engage andu haria akorirwo confirm support yake kuri a Kenya ati guthii atia kana atia egukorwo mwena wa a Kenya na mwena uria arona a Kenya mari kuu nikuo arikoragwo na ndegwetikira kugurwo anytime any day. Na dienda hako hiyo nataka kupatiwa serviette. Tena tore gima. Inatiwa. Kato demo kadore ki. Ananyenda tadayo. Na ndemo kenumo no negoka goko nataka serviette. Negala tore Spencer. Aire tu ave nego mohemotu. Kama ndotale na motu. Kori aduda stesi moreka kori aduda. Kuone kana mena motu kana matire na motu. Netoko na motu. Dana wabeja ndio huo. Motu ni wa Spencer. Toria motu wa Spencer. Komodo tofiko hora siasa. Sasa kaka mimi netoko ya siasa. Omoja tunaenda kori aki Kimaya Nebodika ya gatonya wa bogwa Tunaenda igwa negala to igwa kana neko wa Nemokwenda muthomera gatheti wega Nemokwenda igwa wega No igwire wega aigwa ne muramuthikiriria Okira thaa 8 cia utuku ni undu wa inyo thikiriria itu ona ngekengeria maithori ni uria mweyumiria niguo wapikele
ndatiga Mulima maestro anarambutirwo na ile titu nitoka motona kwa EACC mundu gotomora njiko wako iwatirako ndani wa inaina wahianyo mzimanzima nduke mado hemo dodatiga Master oguo bado support yo nikorirwo igiconfirm bado ni Waithaka wa Jane onake ni umwe kuu muthenya ucio na ni akorirwo agisupport onake na kuuga ati come rain come sunshine ndagetikira gukorwo akigurwo. This is also confirmed in post iria Waithaka akoretwo agipost ever since mucemanio ucio ukorwo ugiconfirmwo na yadiga na ciuria nyingi muno. At this time of politics and all this money, given a chance, ungithura mbeca kana bahasha. Bahasha ineyo ri ni a better tomorrow for Kenya, good economy, good governance. Ungithura mbeca kana bahasha, mbeca ni ciaku uko-enjoy we wika, but bahasha is for the whole nation. Some have selfish interests, others will choose the nation over their own selfish interests. Ndiye wewe mwena uriku? No comment yo utuire. Baby Top athurite gukorwo mwena wa bahasha. Holly J nake achuzite gukorwo mwena wa bahasha. We na wewe mwena uriku? Comment down there and tell us.